your Bank of Uganda using the Africa. Omurukiko rw'okuhendera omwaka habwa Kyamunga People's Sacco Father Yebari Arkanjero ayorekera kubine plan mpango yo kureba ngu Sacco yagumiza munamani ahiba member bashabira kwatanisa na Sacco mu nshongeji. Twine strategic plan y'Ethiopia yo kuruga mu myaka 2024 guturumu mwaka 2028 5-year plan. So mu budget tujye tukujiha kandi tugezo kureba ngo targets twazisya. So nishaba mutseho mpuma kunde Sacco tushashureje kandi tugureshe azi savings so that Sacco yite kumenetera ki negeno. Kano Fred Onata kurwo mwazarendo Sacco bwa hateye bembire kandi birari umugenyi mukuru asimire cyaba ahabwo koraje bitine cyaba habwireho. Shares, savings and putting back from the profits that you have got to build the institutional capital. No home hand or which. The bottom should be in case, but now from the beginning here you see that it is actually what's driving the Sacco. Kokwija waba no yenda yo buhereza katugere nko bwa ronezi icyo kubanza nitwereza esente ezo kuba no yenda umbwire buke kandi amagoba garinganiye akwa twine horoni ezitukera amagoba urga pasenti 18 kwikari yabir nina umwaka so ezo no pasenti 1.8 ninga 2 ukwezi kozere biliyoni 2 na miliyoni 2.8 so icyo nchoreka ngu itwenka KYAPS yo musakozi inche ezikozereje omuyihangere bamemba borekero kushemererwa no kusima habwa KYAPS okubihahare kandi obwa hati bariyo ne baganyirwamu mbasize kugura itaka nayombeka nabyara amajyani nashomesa abana hati nyine degrees 5 munju nahabwe eco ninterra members mwe no muranga nangwa nabantu mwene ngumwije mutunje ohereza bwaro namunonga ahaminyeto na nabachara abakazi turesere KYAPS super ready product eji ne yabachara okubahereza sente ahamagoba makye munonga hamwe na neminyeto ningo mwije mutunge sente ahamagoba makye mugende mwetungure tutunge nyensi yanonje binji bahirwe birabo habwo kutahwita fari omukushaji ko kutunguka kwa KYAPS gasha kwa Sheikh Abdulatif.